say Sompa television so anopa no nsia brem kase no ne braso a yede ba besom wadaroma ya hye ne soma yen se etwa fa kasafonyi so no what yen ka biem e wasante mantemu a eye Sompa 93.1 FM bunu mantemfo e to de fa sonwa ne Sompa 98.9 en na bunu epoye mantemfo so etie e de fa nkranza Sompa 90.7 en semwa e ba ne doso de bedi motintiman no eni se enei moloko ena Ghana adesuafo bi o makodi nsensem wo hwa o mate wo agu montenso mu nsem yade ebeda ne ekire ede amamo san so ena sikasem soafo ye ruamin wono so ekire se sidi na akofo bi se akofo no ewo adekronti a amana basa na no kra no enhyeda entento sa che se de amanfo bi ekeka no no na panyi pa bi ya wono so ya ban krache panyi de ato MPP wono ma obo eye de ro de ma wono mo se abanyu mapaya waye no eno na wonhwe so na wonka ho asem panyi ben ene de afuto we say ekọ de ama aguna swedro enkraya free ho ba no ne sen so ho akwatwe de ama adehye wo ho a wabonyanya munya no ne nsem ewa hasenum we ene ensem bi edika na editie ena ekeka wenum ho ena no pemo sonfo ohenere maame akua yeboa esiama bronya matena se a bede eba beso mo na ya kaye ho wo Facebook no so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube and TikTok on so ye try live wo Sompa TV call www.sompaonline.com semni na da ya kokro dia kogo ntino kwa no akwa sanim bedema na watimi wo de free watie bin so wo ho akenkan ebusia yenje brani adagena ensem ne mu ncheche mu nyina no yentimi emfa enaimo Yes, some na say de a free Ghana adesuafo bi ye nei wonum enya scholarship de wani achemu Morocco memu ekwa akotoa wonum adesua so na wo wi a watimi de onim de ya wachekere enya asia wo ho no watimi de aba beboa o my Ghana amampuntuo akoso ayeye dia na ye ka se wonum ekere se wo ho akwa wohiehie mu ni nyina ne se sika bia wasa ban etoma wonum se be ya wonum dan ka obetimi de bia tuatua na empo no wadi de sika mpo no wono ma wose wonya bi free mo no won setimi aka na asundue enne pepepe ya koso wo abrabom no wose aban no atwetwe ne nase wose sikasem no ho no nte no aka ho bi mo wo kire se wono ma dan ruafo akura no ya ade a wotutu ebinum a wode da abonten ebi so krampo epotwe wono mo na fofo nchen ya akwakwa ya rehosem no nte no wonom echese se de niema esiko no wonom afi wonom se kakra nche mpanyifo na wankyere wo yaw ankyera enya ade mpanyifo be hu de ekoso no nte no nei wode wani kyerɛ mu wo Morocco a Ghana aban aso ye no ewo ho no na okote wo ho egu ye yenko ne ekotie adesuafo no wonsem ne bi emra sese. Our landlords are chasing us from our apartment. Some of us are sleeping with our friends. Some of us are sleeping outside. Imagine sending your daughter to an Islamic country to come and study for 10 months without sending him money to pay his rent. How do you want us to survive? There are people having debts and they are chasing them. And people are depressed. The last time we had someone who nearly committed suicide. We are asking you, maybe you might say that we are making noise. This is not noise. This is not a story we are telling. This is not a narrative. This is what we are going through. Our lives are in danger. We are begging you, wherever you are. Mr. President, we are begging you. If you don't come in, there will be blood on your hands. The question is, how do we survive? Our landlords are chasing us from our apartment. Some of us are sleeping with our friends. Some of us are sleeping outside. Imagine sending your daughter to an Islamic country to come and study for 10 months without sending him money to pay his rent. How do you want us to survive? There are people having debts and they are chasing them. And people are depressed. The last time we had someone who nearly committed. Nacha se baby ane meldro no ato adwa fami pieto bremi ntine wode nkotoje
ena egu from den sa to nsa yam se okura won se makura ne akyekede aban ne mpanyimfo ne titru ene sikasema so ye ne monsom se be ya won so no won sika kakra atwa fata se won saka edi free mo ho no mode ebeble wonum na se de wo haw no si kɔ no wo kyerɛ se bi kura no ena no adankaka to ne bro nanka wo bi ehye ne ho akonfo enam sansensem a etoto wonum nti wei eye Ghana esuafo bi a wonum anya scholarship a wonum ekoto awadesua so e wo Morocco maimu ewusia yeto ansem no so na Ghana mem ha senom ena yetna na fotosamfo ya wono etua asoye ye hwe sikasem so eye Dr. Mohammed Amin panyi e de atudwa se na Ghana fo dodo na ekasa ne titru ne adwadifo ni nyina ene se wo ho e kire wonum Ghana sidi no enhyeda ni na papa bi agina so e maka na wo boni titru krampo ne wonum okwa no ne ekodi dwa kofa ne meba no kire se odru port ahodo a ene esika wode beyiye no setie ni nyina ne se dollar na hura kosoro pounds ahura kosoro iro no nsuso erolo ekosa kire se ene ma nhyeda enkoye na no ena fotosama so ye ho no bosomi biada wonum ba bonten ene mpanyimfo ne sentrefo ebedi enkita ho ekire ne ma ekoso ewo asoye ho ne no de no ena edru so a enam so enrada bra na mpanyimfo edi ehyiamu no mototo ano ede ensaba tudwa no yewura Amin ekire se sidi na akofom kakra no ni nyina da no ene se contractor fo bi ene esika sema hodo a ya wo mutuatua de mo matela tele no eno na gina so nti a amanema ahyeda akose no. I want to say that the complaints of no money and no money and no money, we don't hear that anymore because we have paid and paid contractors. As of now, year to date, I think we've spent some 49 billion Ghana cedis. Same time last year, we did 41 billion Ghana cedis. And so this demonstrates that a lot of liquidity, cedi liquidity, is in the market. And we have seen some people looking for US dollars to buy with the cedis that we have put out there. And so in the payments to IPPs, independent power producers, you will recall that we started negotiating with them, as a result of which we had to make a bullet payment, one-off payment, amounting to some 400 million United States dollars. And so they all put pressure on the city. But also what Ewusia yewura Amin wabana no answada wotokọ so ase wo munse wonom so etuatua ka kese ne nyina ka ho bi na ama Ghana sidi no etwene na sinwa asa no na so ne nyina mu no enhyeda ento for enhyeda nseye ete sede amanfo bi nso ehunu no fi se wo se wo de toto ho afi etwa mu no efri eye January bosome da no ebesi eye manimu a na wo hwa afi we se de na bibia di adanse sampa afi we de no eye chen kane no. The exchange rate has been largely stabilized over some time, with the depreciation of the cedi against the US dollar halving from 54.2% at the end of November 2022 to 27.8% at the end of December 2023. The cedi stability has continued into 2024 with a cumulative depreciation of 14.2% as of May 20th, 2024, compared to 20.7% recorded in the same period in 2023. And therefore, people may see the cedi depreciating fast recently. If you compare the depreciation year to date, from January to date, the cedi has depreciated by about 14.2%. Same time last year, it depreciated by 20.7%. Ewusia fotosam swafo yewura Adam Amin ene yekọ ekotie no na yekọ yanim no na yebo awramo ewa ban krache panye ya odwo ni kyerem wa mansie west mansimo ewa asante mantema senum assembly no wotua no wo ho na onmonyafo Oscar Asare Ando wade nsema tudwane nsem nyina no ne futuo no ene adesra ya etwato no wade ko ede ama enkita hodie bofotena hodo won mo nkasa ede ma MPP amanyoko ni sada Roma
empanyin si de wonim to no ene ye de ne gina twenu ano ena ye de gya won so ana ye de asoa wo eno nti adwuma ye de ahye won sa no ye nkase betena baabi ne kwakon kwa radio so ana se TV so na wo kasa na wo di atem na na wo ne bante kwaso wo ne NDC ana sa manyokwa wo front ntem ne mom wo se de aban no na adodan kwa akufo ado ekwo be se mfie nwotwe ne ya wo betena adwa so waye no eno ena wo mo ho dawuro na amansan nyina da ehu na wagina so ato ababum e de ama MPP amanyokwa no wabra ye do Dr. Bawumia wo gyemu abreki 8 no e de ama wo no na minka se umie nani ana se umie na so na wate NPP aban ya adwuma bebre a yegusu eye na me de hu kakra mankofo kan se ye mo dawru no ye dawbo kire mankofo ho adwuma ya ye no wo fom nti me hye se mpanifo nhwe na ye mo dawru no ma amanfo te se de make regional minister friend ya ye boderu ana ye niema ya ye o security sector actually Ghana for asante region kwa ya ye bibi nti uko other regions a yes ye ni na aka ho a em say ye boderu na amanfo hu de NPP aban na na adodan kwa kufu ado ene ewura ba o me di animu no ya ye from 2017 bi sisamre na mo gidi say amanfo kasa sa NPP aban enye ekro ni na ebe sisakra nti ye momodne na dia ye bia no yenka na manfo ti ndanifo se oyem ye oya na wanfe osia obi ehun se oyem ye oya Ebusia no monya for Oscar Sari Ando would when it chebo amansia West Messi mo asante mantema se ono ene aban crash panyin na yemo remo ewo agona swedro ye no so ewo emfifin mantema busia na wonom so ehu hiahia wonom na wo hwe asetene mu ade ba kopa ye nipa hia ye betimi ama ne ho ato no mpo no ene se aduane anase sika ne ho betimi atena se no eye ensuo na ensuo so eye enkwa edipadua hia bi yetimi anom bi yenya bi adware yenya bi asiesie ye ho ede ye niema ahodo nso yenya bi asi yefo kura ahodo no yenya bi ede aguso ama niema timi akoye na nso ade hye ye wo aguna so adro ekrese wo ho akwanhia mu ewo nso ho nsem so eno to de adesrede ede ama Ghana Water Company sada Roma de atechema de aseye ewo wonso ho ya bresantini no wontimi enya nso no omla emetoto niema emfama wonu nya sa ba bi adunu de niema eni ayenyan aina obi so bia nisu number one day me free plumber ba ko ye mo Ghana Water Company aguna konya ko o se wo pump na wo de pump nsu no ba ko asenti wo de kotema for the past 2 to 3 weeks ni ye mo pode ye branch for na ye ma me fo na ma wo ye di banton bisa se nsu be na wo be ye di banton ma we offending area half no bia nti na big challenge dey my pa nti na say money the needed authorities no be kasana so ma hwa ye bibia fa ho a nka be boan pa 2 weeks ni asema me be bula bi wo dan ho mo say so ma asawa ma bula no mpo aye den asakra and na the only source of water area ha na wo depend on it pure water na bi mudigware made feel o girl bi oti ho mo auto pure water na budi guadim no de gware which is very worrisome. Bia no ya na bi mu pese wo ye ne politics ba we nye politics ye nipa wa asitinim ntia wo se wo hwe na mpemfo a wo da no wo hwe na wo ye bibi de fa ho se na be ya obi an ho be han no because ne ha wa 22 ni ediban a woton because pipe ba mpo bi sa ho set sen na ye pipe mba won woton ediban obe den na omatum de nsu papa ton ediban ma nkrofo sa wo ba mpo ko ediban wa bontin pa na wo ye mhihyew ana se wo anka so panyin no because woni ediban wa kwakoto wa bontin woni nsu kan de ye nti se nsusu mba na light so pressure sa na ye so mana ye tim ye koya na se ye bai nti a big challenging TV ni nso nye bi da first kwa last minute kwa ni nso ni beba na jo be 1 o'clock chesa 1 o'clock no se wada wu nya bi nti nso de ho asem wade mpa na nsemponye nso to mpa kenye nsuo pyotande to de bibia bura nso ekosa ibi o so be ko nso no sa asa wu nya bura ne bi age se bi anyumbiri ene Ebusia na adehye nsem echie no wonomu a ahoje bia hodo metre guest house ne wonomu mu ye hotels ahodo no nso no said de niema esikọ ewo nsuo ho atwe a akọ ede ama won potemofo no wonso ede wano tumu kakrase as month water supply is very bad. Say you in Quebec clean rooms nada.
how are they soon be cost through on the morning, every sun and I didn't in I how. Or there every morning, beg your surprise to my customers need, or your guest, send a bayer, or many see a dry to chew almost sing. A day and your way and I did. Once I miss a fusna, your man's is 7 and Zamana. Why wash you soon? I don't know. How kakra. In time, I used to hear brain say, Guy is go why is for some boy, Muda, water supply, Agna West. Boy, water supply, and I say, Yenya, in Sweden, Yejumana Bibia Kosua, Yepe, and yet housekeeping putting a yen here in soon. Baby, I here in soon. A whole Genevieve, a here in Swankasa, and a horse redro, a here in soon. Ebusia na chesa aguna swedro adehye ya ensuo ho akwatwe de ama wonom no na yakwa akotie wonom ene se empanyimfo nhwema wonom ensrabemu na enema enkoye enfama won na wodi wadi chebe wo man Ghana mu hase no mu ene afibia ensuo etua na asusan ni tua ene ensuo to kakra bia ensuo yirafa ha ensuo yirafa ne sei na no na enam so ama empanyimfo etrese aban ne hwe kwan pa obetimi afa so na sanema wese nyina no watoto etimi esi ano kwan na emumpo no wo hwe ensoyiri ye ba omaiga na mu a aban no sei sika twitwiri die na ewo wonom ho ni titiri obi wo ho a na nsen ya dawdo ni chemo miamia hodo flamantem ne ade na chese ensoyiri amanfo je sei ye di nso kura koma wonom ye de aduane to koma wonom mo bibia etimi sei basa na de ka na abra aban no na ade hye ye timemufo nso no wo mo nka ho kura no wo bio ni bio kakra wo no ye gento boy wasa ode kakra etimi ko na eno na panyi pa bi enei wodi wani chiremo e License Surveyors Association of Ghana wo ye president engineer Samuel Labidakon wono ede atudwa se wo hwe ye nhyehyeye wo man Ghana mu hase no mu a enye ne nyina da ene kofore bai ye no ede ensuiri enamui krono if we plan city saka ye plan ya saka ye city a ese say ye survey ne broni say topographic survey na topographic survey ne chere say be chere say ne asase ne tibiate high bepo high valley high nsuo ha lowland it's different na ya kini nyina ye the photogrammetry and I say the area view akamo ye the command plan for na wonim say ye plan ya ye the road be fa ba bia enye emfa school enkosi nsuo ne ade na nka se nipa di so a then there will not be flooding because baby say nsuo fa na be den e be fa but say obi atimi consider the see nsuo na say ya kaso obi esidan esi nsuo no abloko nsuo it is it me a policy be and as a man the mouth of the nation mo ka ho asem say te bibia na say mass surveillance ne planners ye we ansa na yakosi but say obi asori a new area and obi asori a yakosi na dan ba bi opebia o mi say obi a wonim sa obi a nso bia it is a kwa wo plan bia ni ho na kwa problem and then the deep problem ama o man between out kase krono if we plan city Ebusia nipa yeti ne ken engineer Samuel Labidakon wono na License Surveyors Association of Ghana where president etua anom na ne die no echi no na president of the Ghana Institution of Surveyors Dr. Anthony Akweche wono so e de adestradie bi eto mra hyebedwafo enim say nya ansana ye survey no ye pa wo mra itachi ya kasa se obi afọ nhyeda enne mra bia echichiro bia se oyesu bi na wanye na kwan so a itimi kasa daje work in every so apart from saying individual no ebe take advantage of the law not in a court ya kasa ye ne mra ebetimi akase wo ye inipa na wanye de etina eyi wafi because nipa na kasa betimi akase kuna me don bi abayenle ntunya na obi a ofri abontin a onye surveyor na unso kura machine no ye mra ben na okura waka for kanti ni panase amane ne ejuma no ye onem
Sobe cancer burn there. Raja, and that's a way of Wakuma. The years say, baby, a dream said, what's on that bar? And it is said, and your man getting get here to say, wax, no miss animal. The way to me, I didn't. Yeah, members, no, will be our number. Now, Ebusia, ye can for miso free drink and 5G misa at the amount say. Wada romana kwa ya memenda o wade anasa wo to bedin yakopon de afia kan wo fie ho to pono kakra e de amadofo so atimi abe celebrate o anasa bia ye yobi e na e koso ensafo binom e behia e ya no mo agibi wate na atimi aboa wa bra mo de serve ahwoho ensafoma ene ekoma ahodo na atimi aboa e ba sa wodo no timi so se twan e ma enema ekokon kan e shed mo nyam so eno ntine ye wo mango flavor nko awo ene wo mix fruit ni so e wo yankase enu abeya ene atwetwe emu nso no preservative asomusomu biada enim yemfa no biada mfrafra yente no wonoma we e natural one mango de no krampo ene ya na ekumi mesraw woton drinks woton nsuo wo pebi etu aton anaso pese wo didwuma bi e de bi ebrewa Dr. Silas manager ya wo manage drinks frena be fi se wo de van no ene ne dom no ene na monten so enkronkro so nti be bia wo bia no wo bebre wo bi aba no ye 0246 270221 0246 270221 na yenko enfenya 5G mezano eye energy drink kama ginseng wom green tea wom guarana wom green tea and afe grapefruit ni nyina no yasuma gumunte no eye ahoden chapo apomoden ma wonya bia me so wa ye mre krampo wo wankaso ahoden mu ebe shokubu na watimi ama ho so atimi aye adwumaden e de aboa wo ne wabusu bia ka amagana ewusia fraba na 0246 270221 Dr. Silas anope baby a wo bia no ye chia papa na ye kwaso ewo ensebdi mu a na ye boeremo ewo eyepo ye mantemo Afram Prince South District ene yakwa kodro na maame krobon kwanta eyekro bako ye no ehye mensin no emu adehye wo yam hyehye wonom ehubua ena adokro wonom ni nyina ene se oda esori ya kuntunsin ene dawe niti eniso assembly member ya wono ewo ekro ne so ye ran monyamfo Abdurrahim Alidu wone Sompa kase for twetwe nkomo ema ensemu nkyeremu no wode ma yense Emra anopa na yenya na ntie se asem kese sa asi yeno musi eye ukuada no anajo ntiade che anopa no na yetse yenya na ntie se bibisa asi ni yo hwehwem kakra someone notify on say there and maybe 10 o'clock PM ana more from was am potem no ati tu akasa and some tu akasa sa no how so yewum kakra do ni achi bia de be fi dakade na what say tu akasa obi antiri an we kukudru an kwankwohwe nti ade achi anopa no ansa na yenya ntie e na tu na kasa asa no e kasa ni pedesani e kasa ni pedesani wi no an ta ko se twa omuti efiri so na sa na achi mo da ho no me hwehwe mu kakra ma no so omo nche won potem ha se sa omo ya ahoko na to mo master no ne ya hunu omo no ya omo de ya hunu omo but you pa na da hore de no kwanye ne ni ne die ne ni mo omo ye fulani house na mo ka na mfikafo eti no mu trap receipt adekoi ana ebu yeri ni na temi ni omo de ko ana ba ko so mu tware na ewe mu kotodwi hore mo bedu na kokko mo hore no mu tware sheko akaka kredna kate but omo nwe fi so ana mo jana sana mse edi da ko I have die no kware sao basaba bebi no ni have me sa no ndanze eye mfika kan ana ya fulani sensem ta hayen ewa hasi na fulani sensem so to da so sa twetwa no eye mu fulani fo na no mtatwetwa no hey busia ko Facebook Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 dom yen ewo YouTube na kwhwe be marketing anwan ya woda ho ye de na butu flat ene ye twa nwura gu no so ne ti eni ho ne ko no kwa na moja ye soma
ena oda ho na nya nipa baako ye so omuye mienu ena baako nso no ne na so ye twa ne kohyire ne kotodwe ho ya amfa anko ye twa ka akra bi na ate ye hwan ene kodi se nyambransem we sei ensem we sei ya de a esi ewo maame krobon kwanta krobako ye no ehye Aframpre South Mensimo ewo epoye mantamu ye gidi se ehwemu ekoso aprosifo ni de eche enso ni de eche nti no de befri mu atobia no ye hyambo se ye ma maso ene moni emfri eho anase ensi ewo ho ebusia ma ye fa asedama mabna Facebook no say good morning fellow Ghanaians, good morning to you too mabna #1 listener I was Sompa nyamishira wate one unua Joyce na ne kwa kumu nyina ye chiamo ene asante mo agundi abe Sharif enso ese o mayache agundi abe yenso ye ma wache ye jo wa hanso Oliver Numad enso say MPP abino wa feli Ghana for pa no nti no yanto aba enfama JM na wontimi MS of Ghana for your problems no enfa ema ye DJ Opedimo Felix enso ene di free kumase so ame eba ene wo chese Ghana for yenhwe na yankasa no yentimi enhwe ye hu so ye ne nya se ye de ye ni etotototo NDC ne MPP anase we so se wo mo entimi mfa bi papa bi amre no se MPP kura de okodome a eye papa ne nchia woko de ama Dr. Baumia na odin ho kwaku apia busia Felix upon dachi hine mampena se eno ono so fa de mampena se no de ba dachi ne yamo wachi na anope gidi se wo ho eye ohwe program na se kase ne live ewo ho ye de nyina esi ne ye de aseda rampimo asiedo de amaye Asante ebo Benedict wo ye semufo panyini screw ya wonom ewo Sompa 93.1 kase dem kumase Sompa 98.9 kase dem osunyane kwenya kwa bro no mo chiame ni mo ene ne dom mam jasie mu nyina da na napokumo ye chiamo ene anope sanso ena nkranza Sompa 90.7 apamda da papa toast systematic mu ne owo ahine champion but afrep mo eso mu ewo habasa mechia wai migidi so ho ye wonom nyina mo aka ho ene na anope kase no yetimi ede ebedan wo my PK Pastor Ken ene ochinchin fide ne fruma ede ma me ema Azuka ne Kelvin so ehwe ya social media handles no wo ye live Facebook YouTube and TikTok no my first da Emma TV Sompa TV MC ahofo so ekobeje sesempre mo bema enso ehwe ya wo share live ewo ho na Danny Boy mame ncha wo so ye da sebusia medi de ohenere mame ekua yeboa esiama bronya ubetimi afreme abrewatia me sorry na yeda wase akra wo ye sorry ana Ghana fapim dwumedie na eba Mrs Agnes Enim Joben we a counselor ewo eye Kumasi Technical University Kumasi heya nyakopon koso ensure na ye wawoda erade ema nkwatenten ya hoden ne apomden so ewo mo nkwada ne nyina ne dade se ye do papa ye Grace Baptist Asafomase wonom edo and they appreciate you a lot. Happy birthday to you Madam Abusia Yakram.